Yes, reka nongere mbifurize amahoro n'imigisha, reka nongere mbifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe bakadasohoka muryango mugari bakunzi bacu. Tugarutse muri studio aka kanya n'amakuru adasanzwe, by'umwihariko ni byinshi biba biri kuvugwa ndetse kandi ni byinshi biba bikomeje kugenda bitangazwa. Amakuru atugezeho navuga yuko ari amakuru ateye ubwoba, turaza kuyinjiramo tubabwire uko bihagaze. Igisirikare cy'umutwe wa M23 biri kuvuga yuko gishobora kuba kigiye kuva mu misozi ya za Kanyabayonga ndetse kandi no misozi itandukanye yegereye hariya irimo Kagemere ndetse kandi n'imisozi ya za Burambo. Ni Kanyabayonga kandi na Rwindi biri kuvuga yuko igisirikare cy'umutwe wa M23 cyaba kigiye kuvamo. Amakuru akavuga yuko ibi biri gukurikirwa n'ubundi n'ibindi bikorwa bitandukanye biri kuvuga yuko M23 iri kwikura mu misozi myinshi itandukanye yo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi bikavuga yuko imbaraga zikomeye za Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane aho bari gushyira igitutu gikomeye kuri AFC M23 ishobora guteza akaga gakomeye ku rugamba. Amakuru kandi arambuye mu gace ka Kanyabayonga n'ubundi haravugwa yuko ingabo za M23 zashyizweho ubwirinzi mu rwego rukomeye. Ibi byose turaza kubyinjiramo tubabwire uko bihagaze. Turaza kugaruka kandi muri Warikare aho ingabo za M23 zatangiye gusubira inyuma ahitwa Minjenje n'ahitwa Mpeti, byose turaza kubyinjiramo tubabwire uko bihagaze. Turaza kugaruka ku bitero bikomeye byo mu misozi y'Minembwe naho imirwano yaciye ibintu. Byose ni ubudasa bwimbitse kandi bweruye. Turagaruka muri Uvira tubabwire ibiri gukorerwayo, ibiri kuvugirwayo. Turaza kugaruka kandi mu misozi itandukanye mu gihugu cy'u Burundi, hari amakuru ari guturukayo, yose turaza kuyagarukamo tubabwire iby'ishyaka rya CNDD-FDD n'igisirikare cya FDNB bateguye ku rwego rudasanzwe bijyana no guhangana n'umutwe wa M23. Byose turaza kubyinjiramo tubabwire uko situation ihagaze. Situation ni hatari sana, ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bindira isura. Turagaruka kandi gatoya muri teritwari ya Masisi twikoze ku musozi witwa Nganjo, tubabwire yuko naho habereye imirwano ikomeye yasakiranyije icyitwa Wazalendo n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23. Aya ni amakuru dukesha imboni zacu ziri muri ya bice ndetse kandi n'abanyamakuru cyane bandika ku nkuru zicukumbuye kuri kubera hariya ku mirongo imbere ku rugamba, aho bamaze kutubwira yuko ibintu byongeye kuba bibi cyane kandi byongeye kumera cyane. Ibi byose tubyinjiranemo neza, tubijyanemo neza 100% tubabwire uko situation ihagaze. Ndagira ngo dutangire ku ino nkuru idasanzwe ikomeye cyane, inkuru yizewe neza 100%. Ishyaka rya CNDD-FDD ari ryo shyaka ry'igihugu cy'u Burundi riravugwamo uruhare rukomeye cyane mu kongera imbaraga zikomeye ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo. Igisirikare cy'u Burundi FDNB n'ishyaka rya CNDD-FDD rya Perezida Evariste Ndayishimiye riravugwaho kongera ingufu zikomeye cyane ku bitero bya drone bikomeje kugabwa mu misozi y'Iminembwe. Ni ibitero bivuga yuko byanakomerekeyemo umugore umwe ufite imyaka 50. Amakuru akavuga yuko kandi ibi bitero igisirikare cy'u Burundi FDNB babikomeje bafatanyije n'igisirikare cya FARDC, aho bivuga yuko mu ngamba zikomeye ndetse kandi n'intwaro nyinshi zikomeje kuzanwa. Hakavuga yuko inyinshi muri zo ziri guturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zerekeza ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse kandi izi ntwaro bikavuga yuko ari zije kwifashishwa mu rwego rwo guhangana n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23. Ariko nanone ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 ndetse kandi na MLDP twirwaneho nabo bagatangaza yuko baryamiye amajanja ndetse kandi biteguye guhangana. Situation rero ikomeje kuba hatari ndetse kandi ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bihindura isura. Amakuru yizewe neza 100% nuko ibintu bikomeje kugenda bicika ndetse kandi bikomeje kugenda biba bibi cyane. Igisirikare cy'umutwe wa M23 ahitwa Zanzibira mu misozi ya za Nyabantu bivuga yuko ari imbunda z'imisada n'abasirikare b'abakomando bahajyanwe bavuye Walungu. Bikavuga yuko abangaba bagiye kwitegura guhangana bikomeye n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23. Nshuti bavandimwe rero bakunze akadasohoka, ibi bintu biri buze gukomeretsa kandi biri buze no guhindura isura, biri buze gukomeretsa kandi no guhindura isura, biri buze gukomeretsa kandi no guhindura isura ukurikije uburyo ki situation ihagaze. Aha rero ndagira ngo tubyinjiranemo neza mu nkuru nyamukuru mbabwire uko bimeze.
Amakuru yizewe neza 100% ari guturuka muri Kivu y'Amajyepfo ndetse kandi no muri Kivu y'Amajyaruguru. Haravugwa imisada y'abasirikare iri kuzanwa hafi y'ikiyaga cya Tanganyika n'amato menshi ahetse ibikoresho ndetse kandi n'abasirikare ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB, ariko nanone no ku ruhande rwa AFC M23 hakavugwa imyiteguro idasanzwe muri Kivu y'Amajyepfo cyane mu misozi yegereye ahitwa za Kamanyola ndetse kandi no muri Walungu cyane mu byerekezo bigana hafi neza muri pozisiyo ziva Ngweshe werekeza Nyabantu ndetse kandi n'ahitwa za Matare muri Nzibira. Bikavuga yuko ibi byose rero biri kugenda bikorwa ndetse kandi biri gutegurwa ku mpande zose, bijyana n'uko ibitero by'igisirikare cy'u Burundi FDNB, FARDC n'abafatanyabikorwa babo higanjemo abacancuro n'ubundi ibi bitero byakomeje ndetse kandi byahinduye isura mu ishusho fatizo y'urugamba. Ndagira ngo tubyinjanemo neza tugaruke muri no nkuru idasanzwe y'imirwano ikomeye yaje kuba ku bitero byagabwe n'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo. Inkuru iragira iti Minembwe drone za FARDC zongeye kukameza ku rwego rudasanzwe. Ni drone binavuga yuko zishobora kuba zanashegesha bikomeye uruhande rw'abaturage batuye bice. Bikavuga yuko hari na radio yasenyutse isenywe n'ino drone kuko bivuga yuko yari imwe mu ntego ikomeye y'uruhande rw'igisirikare cya FARDC. Inkuru iragira iti mu buryo burambuye muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu duce twa Minembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo haravugwa ibikorwa by'indege zitagira abapilote drones zikomeje guteza impagarara ndetse kandi no gutera impungenge mu baturage, aho abasivile byibasira ibikorwa remezo ndetse kandi bikagira ingaruka ku buzima bw'abaturage. Amakuru yizewe yatanzwe n'umwe mu basirikare b'umutwe wa MDP twirwaneho uri mu misozi y'Iminembwe agaragaza ko ku munsi w'ejo habaye ibitero bya drone byakozwe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC ku bufatanye n'ingabo z'u Burundi. Nk'uko ayo makuru abivuga, ibyo bitero byibanze ku bikorwa by'abaturage aho drone zateye ibisasu ku cyuma cya radiyo izwi nka radiyo Tungane ya Minembwe aho ihungabanya bikomeye imikorere yacyo. Iyi radiyo kandi isanzwe ifatwa nk'umuyoboro w'ingenzi uhuza abaturage, itanga amakuru ajyanye n'umutekano, imibereho n'iterambere ry'akarere. Uwo mutangabuhamya kandi yakomeje avuga ko mu masaha y'ijoro ahagana saa 1:10 indi drone yongeye kugaba igitero mu gace ka centre ya Minembwe aho yakomerekeje umugore uri hagati y'imyaka 50 na 55. Uwo mugore kandi n'umwe mu basivile bagezweho ingaruka n'ibitero nyuma y'abandi benshi bamaze kwicwa n'izo drone za FARDC n'abafatanyabikorwa babo, harimo n'ingabo z'u Burundi FDLR ndetse kandi na FARDC muri rusange. Muri iyi minsi amakuru aturuka mu baturage bakurikiranira iby'umutekano muri ako karere agaragaza ko ikoreshwa rya drone ryiyongereye cyane, bivuga ko zimwe muri izo drone zituruka mu duce twa Uvira ndetse kandi no mu gihugu cy'u Burundi, ibintu bikomeje gutera urujijo n'impungenge zikomeye. Ibi bitero kandi bije byiyongera ku bindi bikorwa by'intambara bimaze igihe mu Burasirazuba bwa Kongo, aho ingabo za leta n'iz'u Burundi ku bufatanye n'imitwe yitwaje intwaro FDLR Wazalendo bakomeje guhungabanya umutekano w'abaturage ndetse kandi mu buryo bari kugamo ibitero bakoresheje indege za drone. Amakuru kandi basanzwe babaha mu buzima bwuzuye ubwoba, haba guhunga ndetse kandi no kubura serivisi z'ibanze ku ruhande rw'abaturage bari guhunga. Isenywa rya radiyo nk'iyi ryongera icyuho mu itumanaho n'ikwirakwizwa ry'amakuru yizewe, bigatuma abaturage barushaho kuba mu bwigunge mu rujijo rw'amakuru y'umutekano. Ikindi kandi gukomeretsa abasivile kigaragaza neza ingaruka zikomeye z'ibikorwa by'intambara mu duce dutandukanye aho abasivile benshi batuye. Abasesenguzi mu by'umutekano bagaragaza ko ikoresho rya drone mu ntambara muri kariya karere riri gufata intera ndetse kandi rishobora gukomeza kongera ubukana bw'imirwano cyane cyane mu gihe nta biganiro bya diplomasi birambye bihari bibaye mu gutanga icyizere cy'amahoro arambye. Mu gihe ibikorwa bya gisirikare bikomeje kwiyongera mu misozi y'Iminembwe no mu nkengero zayo, abaturage barasaba ko hashyirwa imbaraga mu gushaka ibisubizo bya politike n'ibiganiro by'amahoro ndetse kandi n'imbaraga za gisirikare zishobora kurushaho guteza ibibazo
ndetse kandi no gushaka uburyo bwose bwo gushaka imbaraga z'ubutabazi ndetse n'uburyo bwo gukemura ibibazo by'umutekano mukeya. Ibi bibera muri aka karere bikwiye gukurikiranwa kandi n'umuryango mpuzamahanga hagamijwe kurengera abasivile no gushakira umuti urambye ikibazo kimaze imyaka myinshi muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo ariko imiryango mpuzamahanga cyane iharanira uburenganzira bwa muntu itungwa agatoki mu kwirengagiza gukemura ibibazo biri kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibihugu by'amahanga byo bikomeje kwagurikira cyangwa se guhagurukira kuvuga yuko M23 igomba kurekura ibice byose ririmo. Benshi baribaza rero bati M23 iyo yemeza inavuga yuko iharanira uburenganzira bwa muntu ku ruhande rw'abaturage batuye ku butaka bwa Kongo, iremera kurekura ibice byose ifite byose, rero ni ubudasa bwimbitse kandi bweruye. Niyo mpamvu aya makuru aba ngeze aka kanya nkavuga ni aya makuru nta handi nayajyana, reka nyazane nyababwire neza ijana ku ijana. N'inshuti yanyu magara n'ubundi ibakunda ndetse kandi ibemera iraje inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe. Tuvuye gato mu misozi yo muri Sud Kivu, ndagira ngo tunyakire muri Kivu y'Amajyaruguru. Warikare ingabo z'M23 zatangiye gusubira inyuma zigana ahitwa Minjenje Meti, ndetse kandi amakuru aturuka muri teritwari ya Warikare aravuga ko ingabo z'M23 zatangiye gusubira inyuma zirekeza mu duce twa Minjenje Meti kuri uyu munsi. Iyi myitwarire kandi irakurikiranirwa hafi n'abaturage ndetse kandi n'indi mitwe yitwaje intwaro ikorera muri ako gace. Abaturage bamwe baravuga ko biteze ko iyi ntambwe ishobora kugira uruhare mu kugabanya imirwano imaze iminsi ivugwa muri aka karere, mu gihe abandi bagaragaza ko impungenge ku bijyanye n'umutekano ishobora gukurikiraho. Niba uri mushya kandi uri gukoresha streaming ushaka kuzamura urwego, gerageza streaming urebe ko ibintu bishobora kuba byakunda ku rwego rudasanzwe, nkaho ubundi amakuru yacu adasanzwe yo azajya kugeraho umunsi ku munsi ndetse kandi n'isegonda ku isegonda, aho turajwe inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe. Kanyabayonga naho M23 ndetse biravuga yuko iri mu bwirinzi bukomeye. M23 iri gutegura kuva mu bice bimwe na bimwe, ndetse kandi bikavuga yuko Uganda nayo yamaze kwemeza yuko igiye kuva muri Ituri. Amakuru arambuye kandi muri aka gace ka Kanyabayonga aravuga ko ingabo za M23 zashyize ubwirinzi bukomeye mu gihe umutwe wa M23 uri gutegura kuva mu bice bimwe na bimwe ugenzura. Aya makuru aje akurikira ibikorwa bya gisirikare bikomeje guhindura isura y'umutekano mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho imirwano ikomeye hagati impande zitandukanye hagati, aho biravuga yuko ingabo za Uganda zamaze kwemeza yuko zigiye kuva mu ntara ya Ituri. Ibi bibaye nyuma yuko n'ubundi umutwe wa ADF usanzwe urwanwa n'ubutegetsi bw'igihugu cya Uganda, bivuga yuko igihugu cya Uganda ku bufatanye bwacyo na leta y'igihugu cya Kongo hakomeje kugenda hagaragaramo icyitwa igisa naho ari uburyarya cyangwa se kwirengagiza nkana gukemura ibibazo byari byemeranyijweho hagati y'igisirikare cy'u Burundi UPDF ndetse kandi n'igisirikare cya FARDC aricyo gisirikare cya Repubulika ya Kongo. Amakuru kandi akavuga yuko igisirikare cya Uganda cyamaze gufata umwanzuro wo gukura abasirikare mu gihugu cya Kongo nyuma yuko cyari cyohereje abasirikare kujya kurwana umutwe wa ADF usanzwe urwanya ubutegetsi bw'igihugu cya Uganda. Abaturage bo muri ibyo bice rero bakomeje kugaragaza impungenge z'umutekano wabo, mu gihe hari abatangaza ko bamwe mu barwanyi basubira inyuma cyangwa bahindura ibirindiro. Ibi byose kuba mu gihe imirwano ikomeje gufata intera, ndetse kandi impinduka mu myitwarire y'ingabo zitandukanye zikomeje gukurikiranirwa hafi. Icyitonderwa, aya makuru akomeje kugenzurwa kandi ashobora guhinduka bitewe n'uko ibintu biri kugenda bihindagurika ku rugamba. Birumvikana yuko n'ubundi ibintu bikomeje kuba bikenetse kandi bikomeje no kugorana cyane ukurikije uburyo ki situation ihagaze. Situation ni hatari sana, ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje no guhindura isura ku rwego rudasanzwe. Amakuru yizewe neza ijana ku ijana nuko mu misozi n'ubundi ya Rubero nk'uko ku munsi w'ejo byabaye, umuriro wongeye kwaka mu misozi myinshi itandukanye, ahitwa ku musozi witwa Burambo n'ahitwa Kajenje. Ahangaha habereye imirwano ikomeye. Ibi bivuzwe ku mirwano yabereye muri bice nyuma y'uko n'ubundi bivuzwe yuko M23 mu misozi yegera ahitwa za Bukununu Wazalendo bafashe utu duce, ndetse kandi bikanavuga yuko aka gace ka Bukununu n'agace kitwa n'ahitwa Katondi mu Kivu y'Amajyaruguru bivuga yuko M23 bahakuwe n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC. Byatumye rero ahitwa Kajenje no mu misozi yegereza Burambo habereye imirwano ikomeye. Amakuru rero nyuma y'uko M23 ivuye ahitwa Bukununu mu nkengero z'ikiyaga cya Edouard mu karere ka Rubero, umutwe wa
VDP Wazalendo witwa Banaramuka watangiye kohereza muri ako gace kugira ngo ucungacunge umutekano. Abaturage babakiriye bishimye cyane ndetse kandi bavuga yuko ngo biteguye impinduka zikomeye cyane. Gusa hakaba hari ikibazo gikomeye cy'uko ku ruhande rw'abaturage batuye muri ibi bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru usanga abaturage niba babonye M23 yinjiye mu gace kamwe bavuza impundu, babona FARDC yinjiye mu gace kamwe bakavuza impundu, bikavuga yuko ariko abaturage bo ntacyo baba bafite cyo gukora, ahubwo bo icyo barebaho ari ucyakemura cyangwa se ari icyakiranura ubuzima bwabo bukava mu kaga. Ibindi bikomeye byabaye rero gukuramo M23 ikishumbiro naho biri kugaragara Meti ndetse kandi no mu bindi bice bitandukanye. Ibi rero bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane. Biranavuga yuko imisozi yegera ahitwa za Kipese, Runyasenge, Musiya, Katondi n'ahandi hatandukanye. Biravuga yuko kandi M23 ibice nabyo ishobora kuba yabivamo, bikavuga yuko imbaraga zikomeje kugenda zituma ibikorwa byanakomeza kugenda bitezwa umurindi Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi birimo Ubwongereza, Ubufaransa n'ibindi bitandukanye bikomeje kugira uruhare mu kuba M23 yaba mu duce irimo aka kanya biteza inkeke ndetse kandi n'ikibazo ku rwego rudasanzwe. Reka mbifurize amahoro n'imigisha, mbifurize kumererwa neza. Amakuru yacu nakagaruka, turabakunda cyane, ariko nanone sinshobora kuva muri studio nababwiye amakuru ari kuvugwa mu mujyi wa Goma. Amakuru ari kuvugwa mu mujyi wa Goma, M23 yikanze icyitwa Wazalendo muri karitsiye zose zituye mu mujyi wa Goma, kuko baravuga yuko M23 yubuye imikwabu igomba gukorera mu mujyi wa Goma mu byerekezo byegereye ahitwa za Mugunga, Rusayo, Rutoke, Bukumu, Kayembe yose mu rwego kugira ngo bahangane n'icyitwa Wazalendo. Bakomeje gukeka yuko Wazalendo bamaze kwisanzasanza mu byerekezo byinshi bitandukanye byo mu mujyi wa Goma, bikanavuga yuko kandi ari n'abaturage bakomeje kwifatanya na Wazalendo. Ibi bishobora gushyira mu kaga gakomeye uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 ndetse kandi na Alliance Fleuve Congo muri rusange. Reka mbifurize kumererwa neza, mbifurize amahoro n'imigisha. Amakuru yacu